Ha re lekola tse ka sehloohong thapameng ya kajeno, sekolo sa bongaka se setjha University ya North West se tla tebisa thupelo ya teng haholo metsaneng e mahaeng. Agribizi e re temothuo ke matla a lokileng bakeng sa moruo wa Afrika Borwa. Diproteisi di hlotse Bangladesh ka dintlha tse tlase ka ho fetisisa ha ne di bapala New York. E re ke amohele mohe ke Thope ya Mokwatle. Sekolo se setjha sa bongaka se ikemiseditse ho bula menyako ya teng bakeng sa dithuto ka 2028 se tla thusa ho rupella dingaka ho utlwisisa haholo ka bofokodi ba ho kwetliswa ka meriana dibakeng tse mahaeng. University ya North West, sekolo sa bongaka e tla ba sekolo sa bongaka sa boleshome le motso o le mong ka hare ho naha. Ke ka hoo se tla ebang profenseng ena le metsana e mengata eo e nang le palo e tlase ya dingaka ka hare ho naha. Hona le fela 0.31 ya dingaka ho batho ba sekete ka hare profense. Sena e ka eba 50 ho ngaka e le nngwe ho batho ba sekete ka dikgothaletso tsa mokgatlo wa bophelo bo botle wa lefatshe. Sena ke ho ya ka Jenny de Beers, motsamaisi ka sehloohong bakeng sa maano ho lefapha la bophelo bo botle North West. Sekolo sena se setjha se tla eba university ho dithuto kapa faculty ya health sciences, dithuto tse ha jwale di kwetlisang pharmacist, baoki, dietitians, psychologist le di-social workers. Haratela pele ka mora dilemo tse robong, Mkhize o tlohela Magalieswater e hodile. Ka mora dilemo tse robong, hlahlobo ya dibuka tsa ditjhelete tse hlekileng makgetlo a mararo, Mkhize e le mohlanka ka sehloohong wa tsamaya o siya mofani wa metsi a hodile. CEO ya Magalieswater Monghadi Sandile Mkhize o sebeleditse setheo ho tloha 2014 e le motsamaisi wa kakaretso ho fihlella e ba CEO ka selemong sa 2018 ho fihla ha jwale a beha meja fatshe. Mkhize eo hesale e le setho sa boto ya metsi North West bakeng sa dilemo tse fetang tse 10 o tla tsamaya dikantorong tse kgolo tse Rustenburg mafelong a kgwedi ena. Motsamaisi David Makhaye wana matabeng ena. Magalieswater wishes to confirm the resignation of Mr. Sandile Mkhize as the organization's chief executive officer. Mr. Mkhize's last day will be at the end of June 2024, where he will leave the organization to pursue other interests within the water sector. Magalieswater chairperson Dr. Lydia Sebego has thanked Mr. Mkhize for his loyalty and commitment, spanning over 9 years, wherein he led the organization to 3 consecutive clean audits, as well as delivering on a number of capital infrastructure projects within the Bojanala Platinum District as well as the Northwest Province. Magalieswater will in due course announce the appointment of the acting chief executive officer and thereafter pursue the recruitment processes of a substantive CEO. Ha re shebisa mahlo ho tsa dipolotiki tse ntse di etsahala ka mora dikgetho, mokga wa Umkhonto weSizwe o ngolletse palamente hore Khumalo a seke a eba leloko la teng. Mokga wa Umkhonto weSizwe o re o ngolletse assembly ya naha hore e se hlapanye Jabulani Khumalo jwalo ka leloko la palamente. Mokga o re Khumalo o behelletswe ka thoko nakwana mokgatlong ebile hana tetla ya ho iponahatsa parlamenteng. Le ha o le jwalo lebitso la Khumalo le a hlahella ka hodimo lethathameng la batho ba tlang ho emela mokga wa Umkhonto weSizwe parlamenteng. Khumalo, mothehi wa mokga wa Umkhonto weSizwe, o boletse ha ikemiseditse ho eba karolo ya tulo ya pele ya parlamente ka Labohlano ebile a hlapangwe. Mongodi ho parlamente Xolile George o boletse nakong e fetileng hore mokga o keke wa fetola lethathama la bona ho fihlella selemong se kodumela ntle le ha ekaba hona le nyewe ya lefu ho kula ha motho kapa ho ikhula mosebetsing. George kuona o hlalosa ka tulo ya pele ya parlamente. For the first sitting of both houses, Parliament has made all necessary arrangements to ensure a smooth transition. The venue for this significant event, the Cape Town International Convention Center, as we all know, Parliament does not have a facility that could accommodate this event due to the fire incident. It's been secured, providing an ideal setting for onboarding the new members of Parliament. Detailed plans are in place to facilitate this process, ensuring that all logistical and admin aspects are handled seamlessly. Esteemed Chief Justice,
I assure you and all South Africans that we are fully prepared to meet the challenges and responsibilities that lie ahead. Our commitment is to uphold the values of our democracy, to serve the people of South Africa with dedication, and to ensure that their actual choices and voices are reflected in the Parliament for the next 5 years. Thank you once more for your trust and support. Ho sa le jalo moahlodi e moholo Raymond Zondo phatlaleditse hore ka la bohlano wa la 14 e le letsatsi la pele la tulo ya assembly ya naha mme e tla qala ka hora ya 10 hoseng. Ha re kena ho ditaba tsa matjhaba, Iran e tla kgetha mopresidente e motjha. Iran e tla tshwara dikgetho tsa ho kgetha mopresidente ka la 2028 kgweding ena, e leng dikgetho tse tlisitsweng ka pele tse neng di behetswe selemong se tlang sa 2025, mme sena ke ka mora lefu la mopresidente Ibrahim Raisi la kotsi ya helikoptera kgweding e fetileng. Ha hloho ya ho qetela ya mmuso wa Iran e leng ya sa kgethweng moetapele ya ka hodimo Ayatollah Ali Khamenei ho ba mopresidente ke boemo bo ka hodimo bo nang le matla ho yena. Mme ke behetsena mona re kene ho kgwebo le yona ya latela. Agribizi e re temothuo ke matla a lokileng bakeng sa moruo wa Afrika Borwa. Agricultural Business Chamber e leng Agribizi ka bokgutshwanyane e boetse e bua ka bohlokwa ba sektara ba temothuo jwalo ka matla a lokileng kgolong ya moruo wa naha ya Afrika Borwa le ho behela pele boemo ba naha ho mmapa wa lefatshe. Setsebi sa moruo se ka sehlohong Agribizi wa Nile Sehlobo o re jwalo ka ha mekga dipolotiki e shebile haholo ho bokamoso ba mmuso wa kopanelo ya naha, mekga e seke ya lebala ho boloka sektara ya temothuo ka hodimo menahanong ya bona. E tlatseditse ka hore ho kenya letsoho haholo ho tswa ho industry ya temothuo, meru le botshwasi ho totobaditse bohlokwa ba sektara kapa disektara tsena ka ho kganna kgolo ya moruo le ntshetsopele. Sehlobo o re ho fihlella ditholwana tse ntle ho tswa ho temothuo, mmuso o tlameha ho kenya mohoma mobung le ona. Mo ho ke beha tsena mona re phethela ka dipapadi di a latela. Proteas e hlotse Bangladesh ka dintlha tse tlase haholo mane New York. Sehlopha sa Afrika Borwa se hlotse Bangladesh ka dirane tse 4 fela e leng papadi e bileng le dintlha tse fatshe haholo ho mehope wa lefatshe wa T20. Afrika Borwa ile ya behelwa ho 1-1-3-6 ho di overs tsa teng tse 20 ha Henrik Larsson ibile mohlaba dintlha ya ka hodimo a dutse 46, mme 46 ena ya Larsson e tlile ka dibolo tse 44 ka 2-4 le 3-6 ibile o ile a hlowa jwalo ka sebapadi sa letsatsi. Ha ine e kwala ka tlholo ya boraro dipapading tse 3, di-Proteas di dutse ka hodimo le ha ho le jwalo. Bangladesh ile ya khona ka 1-0-9-7 e leng ho fetola Afrika Borwa ho Group D. Mme Enrique Nochi wa Afrika Borwa o se ankile di-wicket tse 8 ha jwale, mme sena se mo beha boemo ba bobedi ho wicket taking leaderboard. Ha re lekola ho tsa bolo ya maoto mona Afrika Borwa, projeke ya Middendorp ya tswella mme Sundowns e boloka sebapadi. Cape Town Spurs di phatlaladitse ha Ernest Middendorp a kgutlela sehlopheng ka mora ho kgethwa hape ho tumellano e ntjha bakeng sa sehla sa 2024-2025. Ka lehlakoreng la Mamelodi Sundowns bona ba boloka sethibathibane e leng Jodi February dibukeng tsa bona. Mo di fella mona tsa dipapadi ibile ke pheletso ditaba tsa rona thapameng ka jeno lo fitla kwetla hape nna le moifo wa ditaba re ho wena e tshwe khotso.